Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 6, versikulo 6 aginggat 8. Rumbeng nga adalan tinasadot a tao ti panagbiag dagiti kuton, awan pangulo da. Wano opisyal amang iturong kadakwada, ngam agurnong da iti taraon iti kalgaw, tapno kanenda iti tiyempo ti tudtudo. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagpudot laki din ti panawan. Agidak man pa gidi dito indayon. Apay no si kapay ti mapan agluto. Nabanugak ang naglaba. Nagbasit mo tili na ba am? Ita, nabanog ka? Basit ang makabannog mat. Ay kat agilad ka mo't adita. Ta agluto kanto inton makainanaka. Masadutak na agluto. Aday naramid ko. Naglabaak. Sika, awan pa inaramid mo. Trabaho ay ati lalaki tagluto. Trabaho ti babae dita. Nagkuna at trabaho ti babae. Oray lalaki kod agluto mat ah. Isungarod nga nasawa ka. Tapno da para lutok. Day tagayam ti makagapo. Kunak man no gapo iti ayat. Saan mo't gayam? Inak makigapas bagat. Kaya't mo kaditi sumurot. Ay katuan alakay. Awan mo ti aramidak tito'y balay. Sige nga rod, agrubwat kan, tamapantan. Isupay di tangdanta ang makigapas. Ay, apay no sumuro takmat. Ta isupay ti tangdan ko. Ay nananang, dito'y kayo laangan balay. Bantayan nyo laangan ti bilag nga irik. Amangan no ibusan ti manok. Ay, wen gayam anya. Ay, nalipatak matan. Umayak kumamat makigapas kat. Agbati kayo, nanang. Tamangan no agtudo. Da kayong timakam mo iti naibilag nga irek. Ala, siya kon ti makaamaw, anak ko. Marpagan ti pagay. Ngam awan mo ti manggapas. Ingka mangkita ah. Da Carlos, nagiti kakadwana. Apay no si kalangan ti mapan. Inkadamagan no kaya dagapasan ti pagay ta. Siyak manan ti ibaon mo? Apay no si kalaangan ti mapan. Hay, una yan bagay. Sikan ati mapan, tamadi mo ti asawam, piman kamat bagay. Anya ti kunam? Piman abagi? Apay, saan ka ding agtrab-trabaho? Adaya imbagak. Inak malangan. Nay, sigamat, June. Ada ka di masapol mo. Umay ko kumaibaga. No, kaya't yung agapasan di pagay may. Ay katuna. Saan kami natumulong? Kan makamu kayo matan, hindi ka ninyo. Ta saan may amasango kinibakit ko tagluto? Ada ka di trabaho ni bakit mo? Awan, di na masango. Di sikan ti agluto. Uno, at damat trabaho. Ay ko awan trabaho. Jak kaya ti mainitan. Nagpudot. Ipagpagapas da pari Jun, jay pagay da. Ay katswerte tayo alakay. No da tayo ti manggapas ijay pagay da. Nalawa mo't kat ti talon da. Ay, wen. Nalawa, jay talon da. Iso asiguradaw. Adun to, ti tangdan yaw. Saan da kanon atumulong, nanang? Da tayo kanon ti makaam mo iti kanan tayo. Ta saan da kanon amasango ti agluto? At damot nga min sadsadot dagijay nga agasawa. Ay, pudno dayta. Ay, kasbot la ka dagiti dadakkel da. Ay, sadot mo't lang dagiti dadakkel da kahit. Katno kanayon ang makitak ni Jun ang nakailad iti indayon. Ay, nalawa nga agpaiso ti taltalunan da. Ang awan ti makita adumurasan da takas jay damot nga main. Ay, iwan nga rod nanang. Adayo ang nalawlawa ti talon dangam da tayo.
Mayak man, June. Ah. Nih. Uy, pare June. Pare June. Ay, ikan. Pasensya kan pare. Itay ka kadipay. Ay. Napuyatan ka kadiya nagtrabaho? Ha? Ay... saan mait? Anyaya ti kagaram pare. Umay ko maibaga, analpasan ti panagirik me. Imayak, ta umay kaayaban, tabi ngayon tayon. Ha? Bingayin nyo latan Kan ibunag yuman kiti dito balay. Tatangdanan kayo langan iti irek. Ay katsige pare, ibunag min dito'y balayo. Carlos, imbo nagyo ka di amin nga Eric da, John. Unanang, at dan ijay balay da. Ay, unay kat asadot dagijay nga agasawan. Awan mo ti sabali at trabaho da. Di da pa'y umay ibunag dagiti irik da. Ay di ka kat agyaman anak ko. Taado tinabingay yo. Uray pa nagbunag yo. Tinangdanan na kayo iti irek. Wan matkit di ananang. Ang mas daawak tanagsadot dagijay nga agasawa. Urayin dala ang asumangpet ijay balay da ti irik. Ay, un nga rod nanang. Ay, bakit? Manu asa ko tibingay ta? At damat do asa ko nga irik, lakay. Ay na, uray basit ti talon tayo. Tanagagat kayo lata. Iso nga adulat ta ti mayuli nga irek. June, kita amda kiti irik ta. Ngimisit damatan. Ay, sayang dagiti irek. Awan tumat nga minti matangdanan niya gibilag. Makumikom da amin niya gapgapas. Kasanon, madadaol ti irik no saan na mabilag. Sige, ibilag ta. Ngam agsinoblat ta amang bantay. Bantayan pa itay nakaglaba. Di mo ko na amat maturog kalat tarita indayon. Uwi na yun. Bantay akon. Umay ka nga raw. Tatulungan na nga giwaras. Pare Carlos, lumabasak pa iti balayaw. Ne, si kamat pare. Umay ka pa aglino. Tani, umayan ti todo. Tamangan ta pa itilining taasa ba? Sige man nga raw, pare. Nabayag ajak na karaman iti lining taasa ba? Sige nga rod, tainak mangala itilining taasa ba? Ado pa'y ijay ka. Irik ka di amin dagita nakasako? Uwan pare. Oh, papay. Hindi ka dinakastas daaw. Mas dawak lang pare. Basit mo titalo nyo. Ngam nakadumat tirik yaw. Ay, syakti sumong bat, barok. Ay, inal daw ngamen arum-rumwarda amapan makigapas. Kat ado, tinaurnong da atang danda. Bilibak iti kinagagat yung agasawa. Ay, no siya. Jak maanduran ti mabilag ngagmalmalam. Ay na pare. Kasapulan ti panagan-anos tapno saan tayong agbisin? Nay, nagsardangan ti todo pare. Inako na, ket agyaman nagitim pamriendam alining taasa ba. Naimasi ka. Ay na, adapay mo't na bati. Mabiit laang tayo nakbalkutan, taiyawid mo. Ada ka di pay? Wen, iyawid mo di na bati. Tapno adda ka ninyo iti asawam. Saan mo't ngamin anaimas no saan akaluto. Napudot pa inton makadanon ka ije balayo, taasidag mo. Ala sige pare. Tapno maramanan mat ni bakat mo. Taamangan no saan pa anak kaluto. Anya na taimot mo? Intad man ti karo ba? Lining taasa ba? Napangkay di balay da? Limba basak laeng. Idagto daw, nakilinongak. Madama mo ti merienda da. Ay kat nakimerienda ak mata na. Dahita na bate, iso tintad da. Ne, napudot pa ya. Nabayag ajak na karaman itilining taasa ba? Kasano kumamakaraman ka kat di ka mat agilingling ta? Kat, mangisang put ka ta ilingtak. Pangala nga iti saba. Ay kat agmula ka anya pa'y ngay. Anya nga tano si kalangan tagmula.
tasyak tagiling ta. Adayo pa ti panaggagawat. Ngambasitan ti Erikta. Nyimbisit damat nga men, iti pa nagbibilag. Ta di mo mat imbilag. Apay nga agpabasol ka ngay. Uray si kamot Apay adi mo nga min imbilag. No jak masango, di si ka kumanti ng aramid. Naglaing kan? Tasyak manan ti pabasulam? Di mo ibaga-aga po tayo nasawanak, tapno anda ibabaon mo. Adaya yung bagak. Kasla ka siya ti turungan ay tayo ibagbagam. Jak amukan ka. Umadanen ti panagtutudo. Imbag taado ti naurnong nga Erik. Saan tayo aparikot ti kanan tayo? Isu nga rod, nga inananusan mikin ni baket tinapan nakigapgapas. No saan taan na pan nakigapgapas, lakay, awan ko mati urnong tayo nga Erik. Ay pagsayaatan na tinagagat. Kasaan amabisinan no tiyempo ti panagtutudo. Agpaisutan ako nayo nanang. Imbag lakit din tanagat ti asawak. Napintas lang arudan. Nagagatpay. Ay na, tapasablugan nakpailaeng mat. Amok anapintasak, iso nga rod akinayat nak. Day taman, taimbaga na ti agpaiso. Ay na, maayata nakada kayo adwa. Ay sapay la kumatag na nayon ti kasta akinaragsak yaw. Manayon ti ragsak mi, tagdangdanggay kami akanayon, nanang. Nagpigsa ti todo. Ngamawan pa'y makan. Awan ti makan na. Di kamot ngamin nagluto. Aday ta ka manan. Kasano nga agluto Katawan mo ti mailuto. Awan ka din bagas. Awanan. Awan pa'y maipabayo ta awanan ti Erik. Ingka bumulod iti kaaroba. Barang no adag pabulod. Mabayin ang agbulod. Nalawlawang agpeso ti talon ta. Ngam, tatapay tagbulod. Kasano nga ron ngay? Matay ta si mamulagat? Sapay mabisina kon. Uray siyak, mabisinak matan. Saan mat kami na sumardeng ti tudo? Makapadanag mat. Ay, nagpigsa. Bayakabak na pa yan. Lalakay. May tayab samot ng tiyero ti balay. Ay, sungarod. At ang samot bagyo na bagat. Kasano na ito yan? May tayab tiyero. Awan makan. Naglamot pa'y. Ay, iturturod tan ati mapanidya karuba. Kapilitan tanay. Mabasata mo tan ditoy. Sige. Saan ama baling agpayong ta? Tani, maitayab mo't lang. Agkaputitan. O sige, umunod kayo. Sapay nabasbasa kayo. Alatain nakmang kita iti mabalin nyo apag sukatan. Agyaman kami unay kabsat. Naitayab ngamin tiyero ti balay mi. Saan kami anakala iti pagsukatan mi? Tanabasamot laang ti unag ti balay mi. At damay sa asilad abakante. Dayjay ti pagturugan nyo. Ay, agyaman kami unay kada kayo. Ala, ingkay agsukatan. Kalpasan na, mangan tayo. Ay katarasim ti agsukat tanay mabisina kon. Imbaga itay ni Carlos arumwarta matlaang. Tamangan tayon. Di ka lamabain. Di mo mo't una ipadlaw ang mabisbisin ta Awan day tabain-bain dita. Mabisina nga roden. No di ka pala umay. Umuna akon. Hoy, uray na. Aggidan ta arong mar dito'y silid. Tarasim nga rod Wan, umay akon. Ala, agkararag tayo pa, sakbay amangan tayo. Agyaman kami, apo, iti daytoy aparabor nga inted mo apag sasangwan me. Kararag mi met, asapay lakuma, tanasalon at kami akanayon. Tapno makapagserbi kami kanika, ken iti padami atao. Bendisyon am nga rod daytoy ataraon, kaslak amon me. Daytoy ti kararag me, itinagan ni Jesus nga anak mo kan apo me. Amen. Amen. Amen.
O sige, pare. Mangantayon. Pasensya kayon no. Kata kami dito balayo. Naitayab ngamin tayero ti balay mi. Saan ka amadanagan? Tamaawatan da ka. Inton sumardeng daytoy abagyo. Tulungan da kayo amang tarimaan iti balayo. Agyaman nagkada kayo. Awan anyaman na. Talaga akas ti agkakaruba. Nalpasan ti bagyo. Natarimaan ng ti balayo. Agyaman naklaonay kada kayo Pare Carlos. Agserbi nga adal daytoy kada kami itasawak. Kabayatan ko matikalgaw. Agsagana kami. Nang runa no umadanin ti panagtutudo. Ang momenton teraramidan mi pare. Pudno day ta na ibagam, pare Jun. At damot laang kadagiti ima tayo, no kasano tayo nga isaganaan ti masakbayan tayo. Kat tinapasama kada kayo, kat adal para kada kayo nga agasawa. Kat tangay kasta tinapadasan nyo, agbalbaliw kayon, kat agtinulong kayo iti trabaho. No nasadot ka, sigurado ang mabisinan ka. Ngam no nagagat ka, mangnamnama ka, adda ka nayon ti maipisok iti banga. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag, insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.